Ladies and gentlemen, I've just finished watching the video statement Apostle Chiwenga concerning the divorce, which he chose not to describe as a divorce, but as a sending away. Yemkazi wawo anonzi iye Vanessa. Let me check the name. It's Nyasha Vanessa Verenga. So Apostle Chiwenga insisted that he did not divorce his wife, but he actually sent the wife away, which is pretty much the same thing. Banagana difference, but it's just someone who wants to sound sophisticated about an issue which is actually regrettable. So ndaisa my points and I note down since the video was deleted, and you can only find my edited versions on the ZimI YouTube page. So what I could establish from what he said is that he was married to this lady for 4 days only. From church, the marriage only lasted for 4 days only. And my reasons for the divorce were because there are serious irregularities that could not be rectified. Pane zvinhu zvanga zvichitange zvarisizvo zvawanga usiri kutarisira pamukadzi uyu zvekuti hazvikwanise kurectifywa. And his own ways, he mentioned something about these things either being on the body or being character-wise. So I can establish based on interpretation yangu that the wife was not a virgin. Because what other irregularity can we think about kunze kwe-virginity? Chii chingarambirwe mukadzi naApostle Chiwenga kunze kweumhandara hwavanogara vachipopota about? So I actually think he discovered on the day vatora munhu kuti uyu munhu ainge asiri mhandara. Nyaya dzecharacter ndedzimwewo character. You get in 4 days watoona kuti character yemunhu haigarike nemunhu. I really doubt. I think kungoda kuti timhonge takanenge confusion. Nyaya iripo apa inhau ye-virginity. And then he goes on to say something which suggests otherwise. Ndakaona headline regamba kwe richiti this lady was actually a CIO plant. She was a spy. Insert went to the life of Apostle Chiwenga to spy on him. Which I also doubt. It's not very chokwadi, but I doubt. I actually think Apostle Chiwenga, knowing that he is a controversial political figure, it's easier to blame kuti akunana kunditsera ZANU-PF iri kuplanta maspies mulife mango and a whole lot of ndondon. How could he be subtle to the extent, not subtle, how could he be simple-minded? No way that some Bible. How could he be simple-minded to the extent of knowing a lady and then getting married to that lady? Woba watoti ninda bisa lobola. Usingazive kuti character yemusikana yakamira sei. Usingazive also kuti mukadzi uyu imhandara here kana kuti aiwa. Maybe anozoziva kuti imhandara because pamakarara naye after wamuroora, but usingazive character yake, and then to the extent yekuti unotozoona kuti mukadzi uyu anga ari spy, ari kutora mavideos achitumira kuvanhu vari different. I just think kuti iyango winch hunt and scapegoating. Nengotsvaga a reason, ngotsvaga ndoblema chi, but the actual thing is Apostle Chiwenga anogona mukadzi asi mhandara, and then in my teaching avo vanodhipisira vaona I will be a hypocrite to myself kuti ndigare nemukadzi asiri mhandara ndichiticha nhau dzeumhandara. So he claims kuti mukadzi uyu anga achiva recorda nemasecret recording what and a whole lot of nondon. And then he also suspects that the lady actually poisoned him. That's why he went to Asia kunocheka kuti mukadzi uyu haana kundisira here muchetura and a whole lot of things. So ndinongoestablisha 3 mareason avari kutaura. Vari kuti maybe it's because character yake yanga isiri character iri compatible with him, but in 4 days watoona character yatobva tokuvhiringidza zvoti wabva tonoti ndaende mazuva 4 character yabva tokuvhiringidza. Munhu wakadana naye nguva yese wanga usingaoni kuti character yake iri wrong. I doubt. The only thing I think that can be discovered in 4 days is virginity, kuti uyu munhu asiri iyoyo. Ndane discussion namutumwa masango achiti unogona kuti wadai wobva waona kuti munhu ikoyo inhau dze-virginity. Kana isitori virginity inhau dzemunhu wekuti anga ine infidelity or something of that sort, but not character. Character I really doubt. Koita nhau dzekuzonzi ma-secret recording in 4 days. Anga atora ma-secret recording in 4 days. Zvese izvinini I doubt. I really doubt.
But what I can say is Apostle TF Chiwenga needs to introspect in my kind of teachings are not teacher anokonzeresa toxic masculinity, especially for munhu akatomboita marriage akaona vanhu two. I don't think that virginity is an issue for munhu akaita marriage akaita vana two wakupinda second marriage and they are still crying and ranting about virginity. Imimi ma-ex patriots vakamborora sirai nyaya dzevirginities kuma-first marriage material vakomana majaya vane ma-22 23 uye vakazvibata vasiri kurarawo nevamwe vasikana. Reserve those issues about virginity kwavari. Iwe kana uchizivayo kuti uri mudharato uyo angangambori neimwe marriage, you expect a virgin. Ndima vanhu vafanira kutongotsvagawo vanhu vamachua vakuandastenda kuti muri vanhu vakaita sei, vakuandastenda mune mhuri, oro vanhu vakatobva mune imwe marriage mongoroorana moita sei mochembedzana. Izvi zvekuti iwe unoda virgin, uchida virgin unotora mukadzi akanaka. Makamona mukadzi waApostle TF Chiwenga, a very beautiful lady, slay queen. What a virgin, but slay queen iraria. Aiwa. Kana toda virgin ichitotsvaga akashatawo musho anodawo Mwari. Kwete that lady, that is not virgin material. I'm sorry, I'm not despising here, but stereotype atitori nayo ndeyekuti most beautiful ladies who know how to put makeup, who know how to put good eyeshadow, eyebrows, eyelashes, vanogona kupfeka, they are not virgins. And you would be foolish to assume that musikana is a virgin. I wouldn't know. But what I can just say is Apostle TF Chiwenga needs to introspect. Everyone over wrong. Ana Prophet Makandiwa, very wrong. Ana Ubed Angel, very wrong. Ana Evangelist Mparinga, very wrong. Zanu PF, iri wrong. Mnangagwa, are wrong. Everyone is wrong in the eyes of Apostle TF Chiwenga. Now, utago not even mukadzi wako wanga varoora, are wrong. And they are the only one who is correct. I think he really needs to introspect. And also, Apostle TF Chiwenga was just supposed to say, I put away my wife. I divorced my wife. Zvekuzoti akadai wakumdemonizer. And mukadzi iye hatisuziva kuti iye side rake restory riri kuti chii. We hope and wish that we will find that lady and we will hear a side of the story. Because there are always two sides of the story. Tozon's go from her account. Togona doshamisika kuti maybe Apostle TF Chiwenga wacho ndo asingagarike now. But inini, I don't hate Apostle TF Chiwenga. I like his teachings. Most of them, I actually like them. I actually think he should introspect. He should reflect. Could these teachings are also considered self-destruction for a very here? I'm going to tell me what you think about this in the comment section, and I'll be glad to your thoughts.